Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alamin. Mына ошентип урматтуу биздин көрүүчүлөр, урматтуу мекендештер, алыс жерде иштеп жүргөн Россия Федерациясында эмгектенип жүргөн мекендештер. Бизге дагы бир Аллах субханаллах таала мүмкүнчүлүк берип, дагы бир сиздерге кызмат кылганга мүмкүнчүлүк берген Аллахыма шүгүрлөр болсун, пайгамбарыбызга салам, салаваттар болсун. Урматтуу көкбөрү сүйүүчүлөр, урматтуу палвандар. Бүгін 2024 жылдың 7 январ күні Жалал-Абад шаарындагы Барпы айылында болуп жаткан аламан улакка Ажамжан агабыздын той улагына келип жеттик. Сиздерге толук тартып, толук кызмат кылганга аракет кылабыз. Жалал-Абад областынын мурунку казысы Дилмурат Ажыгелди толук жеткизип турганга аракет кылабыз. Мына ошентип улак башталды. Дуа кылып, жакшы сөздөрдү жазып, балбандарга жакшы комментарийлер жазып туруңуздар. Дамналар келди, дамналар дуа кылат дейт. Азыр ушул жака дагы барып тартып коелу. Ажамжан агабыздын өзү менен дагы сүйлөшүп, комментарий алып коебуз. Мына Ажамжан агабыз дагы өзү саяпкер экен, күчтүү саяпкер. Үйүндө аттар өтө көп экен, бир 30 ат байлап койгон. Бу эсептеп деле бите албадык. Жакшы аттарды байлаптыр. Уулдар экен, Ажамжан агабыздын уулдары жакшы аттар тарбиялаптыр. Бул Европа жакшы жылкылар экен. Ажамжан агабыз мына ошентип бүгүн той улагы башталды. Жалал-Абад шаары Барпы айылында болуп жаткан улакка кош келипсиздер, урматтуу палвандар. Ажамжан агабыздын уулдары экен бул. Аттары. Бунусу дагы жакшы күчтүү ат экен. Ассаламу алейкум, рахматуллахи баракату. Ажамжан ага, жакшысызбы? Той марек болсун, ака. Рахмат. Машалла, ар бир момун мусулманга ушундай той бергенге, мусулмандардын башын бириктирип ушундай улак бергенге Аллах насип кылган болсун. Тоюңуз кут болсун. Палвандарга кичине калоо тилек комментарий берип койсом айтып. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Жалпы жамаат, хамилар kelganinglarga Alloh rozi bo'lsin. Hammalarga Alloh hasanatlar bersin. Ko'rga kelib o'ynab ketganlardan Alloh rozi bo'lsin. Kelinglar. Palvonlarga shu Qirg'izistonimizda bir uloqda nimasi halol, pok, ipsiz, teksiz, chiroyli o'tishini xohlaymiz. Amin, amin, amin. Hammamizga ham Gallovatlarimizni, Qirg'izistonimizni gulkirashini xohlaymiz. Boshchilarga ham Alloh kuch-quvvat bersin, iymonini baquvvat qilsin. Boshchilarimizga ham, amin, amin, amin. Prezidentlarimizga ham hammamizga Alloh taolo tinchlik, xotirjamlik bersin. Amin. Sizlarga ham ishlaringlarga rivoj bersin Alloh. Rahmat, Ajamjан aka, Allah razı olsun. Toy tinch o'tsin aka, sizden de Allah razı olsun. Bundan da çoğun toy bergenge Kudayım mümkünçülük bergen bolsun Allah. Maşallah, mına ошентип baştaldı. Ajamjан agabыздын kançanчı ulusun? Ortonçu ulu ken, atın kim? İskender degen ulu ken, ortonçu ulu. En jakşı göretken de sen en çoğun atты mingiziptir. Maşallah. Mına ошентип ulak baştaldı. Palvandarın ayağı üzülbey gelip жатышат. Sürөңчө дагы. Тартайын сонун. Келиңиздер, урматтуу алыстан жакындан келген жалпы коноктор, ат жалында ойногон, билегинде күчү бар чабандестер, саяпкер агалар, улак күйөрмандары, мынакей бүгүнкү маарек аламан улакка кош келипсиздер. Эртерээк чамдарыңыздар, бир жакшы дуа кылып, бүгүнкү маарекени баштайбыз туугандар. Келиңиздер. Эртерээк чамдарыңыздар. Улак башталып алдында турат. Мына ошентип биздин көрүүчүлөр улак башталды. Барпыдагы аламан улак, той улак башталды. Дуа кылып, бир нече минуталардан кийин улакты баштаганын турабыз. Ашырганың алып кел, улакты баштайлы туугандар. Келиңиздер. Ашырганың алып кел, таштабай кел тууган, таштабай кел. Рахмат, жакына атчандар барыңыздар келгиле, жакыныраак келгиле. Улак башталды.
Damlalar dua kılуу aldığında turat. Aziz gelgendi. Aziz gelip koyçu Aziz. Palbandar jakınırak kelgileçi, jakınırak palbandar kelgile. Kelingizler hurmatlı alıstan jakından kelgen жалпы konuklar. Jakınına kelingizler. Bir жақсы dua kılıp bugünkü marekeni başlayız tuğanlar, kelingizler. Жаңылы Босоғодан аттап келген konuklar, erterek çamlarınızlar. Kelgile, jakınına kelgile. Jakınıra kelgile. Rahmat tuğanlar kelingizler. Sözdün başı Bismillah. Bismillahsiz iş kılma deydi. Bismillahirrahmanirrahim. Hurmatlı alıstan jakından gelgen жалпы konuklar, at жалында ойнаған bilегinde küçüvar çavandastır, ulak görmandары. Assalamu alaikum. Ак қалпағала тоодой бийик болгон, ак жолугун ээктен алып түйүп койгон. Түп катасы түркү болгон, төрттүлүгү жылкы болгон, алтын кашыктай уулдарды, күмүш кашыктай кыздарды тарбиялаган. Казаны оттон түшпөгөн, чайнеги чоктон түшпөгөн, уулдары аттан түшпөгөн, достукту сактай билген, нан тузду актай билген. Хандын баласындай тик сүйлөгөн, бийдин баласындай пек сүйлөгөн касиеттүү кыргызстандыктар, амансыздарбы? Биринчиден бүткүл ааламды жараткан, ааламдардын ичинен инсандарды жараткан, инсандардын ичинен сиз менен бизди мусулман кылып жараткан 18 000 ааламдын жаратуучусу, кыямат күндүн падышасы, түөлүк арштын ээси, жараткан Аллах Таалага чексиз шүгүрлөр, мактоолор болсун. Сүйүктүү пайгамбарыбыз Мухаммад Мустафа саллаллаху алейхи ва салламга сансыз саламдар, салаваттар болсун тугандар. Мына бүгүн баарыбыздын башыбыз биригип, баарыбыз бирдей сүйүнүп, мындай күчтүү аргымактарды минип, жин алганыбыздын bir себеби бар. Жакшынакай бираде анткени ушунча элдин башын бириктирип той берип жаткан, эл алдына жайнатып дасторкон жайган, коноктордун көңүлүн алган. Урматтуу коноктор, сиздерге bir gün болсо да жылуулук, шаң шөкөт тартуулаган, жамгыр менен жер көгөрөт, бата менен эл көгөрөт дейт. Эл батасы менен бир нече бала тапкан, ушул өрөндүн чыган уулу, ардактуу эл сыйлаган мынакей Азамжан ажакабыз мынакей ниет пендеден, насип Алладан дейт. Аллах Таала мына бүгүн ниетине жетип насип кылып, уулдары мынакей Мухаммад Азиз, İskender Karı, Usman деген уулдарына улуу кичиден bir жакшы дуа алып берейин деп, ушунча элди чакырып, мындай bir at майданына батырып, ата бабаларыбыздан мурас калган, эзелтен элибизде уланып келе жаткан эрендердин эр оюну Аламан улак белгилеп жатат тугандар. Дагы bir жол ушул куттуу мареке Аламан улакка кош келипсиздер. Баарыңыздарды ынтымакка чакырып кетебиз тугандар. Коноктор келген, конокторду да карап коебуз. Байлык менен бийлик колдун кири, жусан кетет, өлсөң калат туганым. Адамды кедейлик менен байлык бузбайт, ичи тарлык менен көрө албастык бузат экен тугандар. Иштебеген баш жаман, ичими жок аш жаман, ий деп туруп жайлаган, ичиңен чыккан кас жаман деген тугандар. Сорундан да ар намысты биринчи орунга коелу дагы адалдап сорун алганга аракет кылабыз, палбандар. Катардан калсаң калгын, бирок назардан калба деген сөз бар кыргызда. Nazardan kalıp kalmaylı tuğanlar. Gelingizler, barınızdарды ынтымакка çakırabыз. Ala жылкы жоголбойт, арамзада моңолбойт айтып коёйун. Бекер окат пейилди бузат, бетпак адам айылды бузат деген сөз бар. Barınızdарды адалдап сорун алганга аракет кылыңыздар. Барыңыздарга Аллах Тааламын ырайымы, мерими, берекеси болсун.
böğde kırsıktan alыс bolup, atыңızдар müdürülböstön, at jalı жеңил bolup, бүгүnkü Аламан улакта жакшы ийгиликтерди багындырып кетиңиздер туугандар. Келиңиздер алгачкы сөздү биздин ушул ажакелерибизге беребиз. Биздин Жалал Абад областынын мурунку казысы Дилмурат ажакебизге беребиз. Келиңиz. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah ve salatu ve selamu ala Resulillah amma ba'd. Assalamu alaikum ve rahmetullahi ve berekatuh. Hurmatlı momin musulman bir tuğandar. Hurmatlı balbandar, çavandaslar. Allah subhanahu ve taala Kur'an'da atayın bir sure düşürüp vel adiyat şunday tamanının aslından çok ot çaçırap durgan, uçkun çaçıp durgan, düşmandı kaçırıp girgen, eli yurtun korgogon, dininin sözün La ilahe illallah Muhammedur Resulullah kelimesini büyük kılgan attarga Allah Teala kasam kılgan. Allah Teala attı şunday jaratkan eken Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem attın kökülünde kıyamatqa çeyin bereke baylangan deydi. Kıyamatqa çeyin bereke var eken. Attın jalında bereke var eken. Gerek bolsa at bakkan, at taptagan, at tarbiyalagan adam üçün oşol atqa bergen jemi, suusu gerek bolsa attın tesegi de sadaka bolat deydi. Allah subhanahu ve taala bugün mana şunday jakşı attardı tarbiyalap, atının küçün göreyim dep, özünün kuvatın göreyim dep, erteң janagı elibizde bir makal var, jigit el çetinde, жооп etinde deydi. Uşul jurttu, eldi korgoşka bir dayardık bul. Bul bir mınday janagı oyun gülkü emes, balkim bul mınday jürөгүндө jalı var erkeklerдің. Çındığında bir kuvvatı, gücü var. Oşoğa işengen hareketi var erkeklerдің bir oyunu da. Oşon üçün mına hazır Alparovç aytkanday jakşına kaygılı oynop. Janagı hazır biz жооп менен emesmiz, nafsı çındığın bir görüp, Xuda kalasa oyundu jakşıda kaygılı ötküzüp beriңiздер. Hurmatlı musulman bir tuğandar, bizge çeyin, silerge çeyin, kança bul öröndö çoğun ulakçılar ötüp ketti. Mına ergeç ajabalar, o kişiге okşogon kança men attарын көптөрүн есимен de çıkıp kaldı. Köp şunday çavandaslar, palvandar bu Kırgızstanda emес, Orta Asya mamleketlerinde gerek bolsa Rossiyaga çeyin barıp ulak çağıp kelgen avalarыбыз var. Oşol har bir işti Kur'an menen başlasa jakşı bolat. Damlabız 2 ayat Kur'an okup beret. Andan keyin dua kılabız inşallah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام را تلك آيات الكتاب المبين إنا أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون نحن نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك هذا القرآن وإن كنت من قبله لمن الغافلين إذ قال يوسف لأبيه يا أبت إني رأيت 11 كوكبا إني رأيت 11 كوكبا والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين قال يا بني لا تقصص رؤياك على إخوتك فيكيدوا لك
لك كيدا إن للإنسان عدو مبين صدق الله العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين آمين. بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. ربنا اغفر لنا ولوالدينا وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. يا رب العالمين. Mına şul okılgan tilavat Kur'an'dan payda olgan soğuptordu. Bardıq ötken paygambarlardan, hususan paygambarlardan sayyidi olgan paygambarımız Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem'den ruhuna, sahabe-i kiramlardan ruhuna, bardıq ötken alim ulemalar, hususan mına şu jerde omin dep turgan bardıklarınızdan ötüp ketip Kur'an-ı mütte, soğuk mütte jatkandan ruhuna, hususan alal husus bugün uşul elge jurtga bir uşul oyun tartуулap atkan bu Azamcan ukabızdan ötüp ketken ata babaları, çoğata çoğaneler ruhlarına fisabilillah bağışladık. Allah'ım mına şul ömürleri ülgü olup, şul öröndün atağın çıkarıp, elge jurtga hizmet kılıp ötüp ketken jakşılarыбыздын, mına şul ötken batırlarыбыздын, ötken çavandazlardan, ötken palvanlarыбыздын ruhlarına fisabilillah bağışladık. Allah Teala bardık ötkendörді gariki rahmet kılıp, kabırların nurlu kılgın, jakşı amalların özlerine şerik kılıp, kataları günelörüs Allah'ım özün mağfiret kılgın. Allah'ım mına şul bugünkü bola turgan mına şul ulaktı Huday Teala özün bir jakşılık menen ötüştüktü. Mına şundan adamlar kapalaşıp emez, biri-birleri menen dostoşup, biri-birleri menen bir kelişip, jakşılık menen ötüştüktü Huday Teala nasip kılgın. Allah subhanahu ve Teala eli jurtubuzga tinççilik, amançılık bergin. Türlü baladan, afattan, ahir zamandın fitnasından, ağır türlü karama karşılıklardan Allah subhanahu ve Teala özün saktagın. Eli jurtubuzdu başkarıp turgan jetekçilerimiz, padişalarımız, başçılarımızga dagın insaf, tawfik, eli jurtka bir paydalı işlerdi köngüldörüne salgın. Allah Teala mına şul elibizge dagın, jaşlarыбызга ayırıkça, mına şul nusrat dinge dagın, elge dagın, jurtka dagın jaşlardan bolat degen Allah Teala şul jaşlarыбызга bir köngüldörüne, elge jurtka paydalı nerselerdi salgın, eli jurtubuzun paydasına, jakşılığına hizmet kılıp barıştı Huday Teala nasip kılgın. Allah subhanahu ve Teala şu yerde turgan bardıklarınızdan yüreğinizde kanday tileğiniz, maksatınız, oylarınız bolsa Allah Teala şul oy maksatlarınızga jetkizsin. Ve sallallahu teala ala hayru halqihi Muhammed ve ala alihi ve ashabihi ecma'in bi rahmetike ya erhamer. Rahmat tuğanlar gelingizler, hurmatlı at çalında oynagan bileginde gücü var çavandestler. Bugünkü alaman ulaktın baş biyi Maksat Aka'mızga veririz. Maksat Aka janağı ıymandı biyde tuğan bolbayt, tuğandı biyde ıyman bolbayt degen söz var. Mınake bugünkü alaman uqtu, adaldap sorun sayıp bergenге hareket kılыңыз aka. Gelingиz. Assalamu alaikum, hurmatlı cemaat, hoş kelipsiңер bäriңер. Uşul Ağaç akabız niyet kılıp ulak berip atken uşul ulakta adal, jakşı sayıp berişke hareket kılabız. Anan sorunları meni tanıştırıp ötөйүн. 3000'den 10 jolu, 4000'den 10 jolu, 5000'den 10 jolu, $100'dan 3 jolu, akırında bir topos, bir tayı var. Bäriңердин palvanlar bileğiңерden küç ketpesin, jakşı esalaman çağa oynop, үйүңөргө жетип алышка Allah Taala nasip etsin. Adal ak kelgile anan jip tiyek dep kelip men astıma sorun dep kelbegile. Jip tiyeğin salganın oşakta çağa oynay ber. Taza kelesin, sorununu alasın.